Main berem naik pota lipeo dewa silbaran. Papahanta kena nari watu. Be aku tahu dirasa. Luar kabine di nawe. Kau bisa pendewuk. Busi air abang. Kasih jahat dero kena hudong kenggi bawa apa mai re. Sedom kenggi bawa kena rahum di ura. Ndede bali sedom foka jago kan magompoi du mena jago. Rahum di ura. De ura ang midi akan sigi wa ura be. Bener disande uge. Inai. Nur mandati ge. Bukan memori ke TV. Kami bawa apa berita macam caru minta datang. Pemirsa, kita beralih ke berita lain. Hujan dengan intensitas tinggi terjadi di 3 hari terakhir mengakibatkan puluhan rumah di 2 wilayah Kabupaten Bima dan Dompu diterjang banjir. Akibatnya ratusan orang mengungsi. Sementara itu, banjir diduga akibat penggundulan hutan. Di mana dia kan? Dan ini ada di TV kan? Kalau pemilih tahu orang main dalam bere. Ada inai kasih jahat dia betul aduh. Kasih jahat dia tu taman ambil. Ada inai di mati poi itu taman ambil. Nai. Ibu nak lawan ke hati TV. Ketiau keadaan dan rasa ini. Bahwa tu mai naik di bere. Tio si tesen kau orang me poi lesen ka. Itu nak tio tadi hari mai. Me kusong kau katane. Safia. Oh Sylvia. Dia kusong kau dah nak latihan tio ai apa mai. Salam kusong kau re. Kalau itu tio si ai apa sih ka. Orang rindi mena ka. Pas kumpuyo ka kete. Sampu coba bau jen karaso umma. Kali ini bang itu turun ngahar pakiro sisa ngahame name. Ini doh kelati podani. Doan kita raso kaki ake doh. Ya rak podani. Ini ide ini kumdo ke. Kami anak maling kundang si kumdo. Sebagai pada maun. Sakit. Kalau mau sakit akhir. Ada inai. Putar ni ka. Kami bere akhir tahu melosa di TV kan ni. Ada inai pinain bere kau pun sekarang ni. Oh. Nang punya pembicaraan laki kain dek. Ipin bere tak kege iha rasa lawang ka. Musik tumbuh kenari ku hai batu-batu taka apa ni namain bere naik mesemai ka warate pu halangi pu batu tapa kenari te batu re sakit umar baru sini ne takuta kanda kem nahu te namai luun sapi rembe tadi tahu ini sarang ke bismillahirrahmanirrahim sama kai ini apa itu si pakai seperti orang ugan ini pakai sakit terasa aku mau magre moriau morim tetupang wow ada Kena ikut kambere ke? Kena nak ina na itu kambere ke? Waktu lu ana modal rasa apa sih? Waktu si tumbuh kendakam ke batu.
Wika kanari batu ma mencimia kau iga hanta kanari ku. Na lao rasaga. Allah kana nari tei. Sorry mere ake si doa usro tawa enggak dimanggahi ke nami gagaran nami tese ko ma iha ki ngomra tawa. Tibaten sara rawi dai dohon ne. Bete nau. Une kakila ai ngata cakor karaba. Bete rana apa no une tuma lao buri sae. Nae. Allah. Ede pili wali tatu koe. Kung di dosa kung gai ka sa doho. Ipilalo gai kadada ko sa tawa. Sabi po daron atio si Toro Taga. Ni maure ke puha juga ka. Poi kola bagagar kendi ko jago. Pati sikim suruh tawa enggak? Dena ya kembere. Patilan cara enggak suruh tawa enggak? Nó meluan jauh. Apa ya? Orang di tenaga di usus syarat waktu kan? Itu coba udah pilih itu kan? Karena nari apa? Oh, dia si dana rasa lo deh. Kami lo apa bantu angin lo seluruh tabang, udu sedandaknya batu deh. Nalao, rasando deh. Isilak ko hanta kandak yan batu eh. Ketiwasin deh. Bisa toim daraka ba, bibin ese toim ba. Main berem nai pota lipe dewa tilbaran. Tap hanta kana nari batu. Komi waram pa laun dai. Ni evalira. Iya aku tanahu batu. Tapi gua karaso nahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alah tekan ni. Naho demi do moto. Wati yuk tani no pain. Oh demi selamatan ad. Rasa bro. Kayo wara aja dula, bawa kena huwe. Oh ni mah bantu salalah di tunggi batu naya le. Pasti jatep do rasare. Naluhan pare do tak ke. Pare. Au nana sorry ke. Nana caru rai labang ke. Awati wara batu mah tapaon. Aku tunggu cek kaki. Tembak. Alay na! Alay! Napakapi ba ito na unahay? Ay! May debra na! Di ba hanta kese na uga? Warkapi ba ito? Alay na! Kabuli! Ay! May debra na! Hantayin nga niya ba ito ga? Bek daw dirasa! Di warkapi na di na uwe! Tahu ada ko kapi nala marang ko apa alay na iba tinda din tahu ba ni na uda ko na parisa marang ko ano apa ge tebe to daw ni mapantu darasa ge me edam buta naringan pinga ko daw rabi na huwa padahala na huwa ma niya mataho alay na iba na pichara ni itu tahu dirasa ya. Sepuluh mega muda kami nak kita urau. Lain, ini bawa kiraan be. Udah cara luak lo saya dia. Ayo.
Hormat keamanan.